ច្រឡំមិនឧទាហរណ៍ទៅដូចគុណមហាពុទ្ធរូបមកអូជួបញោមមហាពុទ្ធរូបនៅនេះដែរញោមមហាពុទ្ធរូបមកជួបញោមនេះមហាពុទ្ធរូបដែរវាមិនដឹងមួយណាវល់អស់ដូចពិបាកញោមមែនទេញោមពិបាកហៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាពិបាកហៅហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាដូចគុណមហាពុទ្ធរូបជួបជាមួយអាចារ្យមហាពុទ្ធរូបហើយជាជីមហាពុទ្ធរូបហើយមកឡើងផ្ទះញោមមហាពុទ្ធរូបនៅក្នុងភូមិមហាពុទ្ធរូបពិបាកទេអញ្ចឹងបានគេដាក់សព្វនាមកម្មសិទ្ធិមួយមហាពុទ្ធរូបដែរប៉ុន្តែឈ្មោះកកដាឃើញទេកកដាជាមហាពុទ្ធរូបឯងមហាពុទ្ធរូបប៉ុន្តែជាឈ្មោះមួយទៀតកុំឲ្យច្រឡំថាកកដាចៅតាជួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ដាក់តកូលទៅជួនកកដាឃើញទេញោមហើយដល់ញោមឯងឈ្មោះអីស្អីរតនាបើដាក់ហ្នឹងញោមមហាពុទ្ធរូបដឹងហើយចឹងដាក់ញោមរតនាញោមមិនអីញោមវិរៈរតនាវិរៈអីចឹងទៅចឹងអត់ច្រឡំគ្នាទេប៉ុន្តែវាកើតដោយមហាពុទ្ធរូបយល់ទេញោមមហាពុទ្ធរូបហៅរូបធំដូចផ្ទះយើងចឹងផ្ទះយើងហ្នឹងរូបធំដែរចាក់សសរបុកគ្រឹះចាក់សសររៀបឥតឡើងឲ្យឃើញឡើងស្បឹងហ្មងថាជាផ្ទះតែយើងមើលពីចង្អាយឃើញនៅជាផ្ទះតែមិនទាន់ស្អាតបើយើងជាមហាពុទ្ធរូបក៏អត់ទាន់ស្អាតដែរដីហើយទឹកហើយភ្លើងហើយខ្យល់គុំចូលគ្នាចឹងអត់ទាន់ស្អាតទេបើយើងមើលទៅមិនតាន់ជាទីកូនគុណបានផ្ទះយើងធំហ្នឹងបើមិនតាន់បំពាក់គ្រឿងសង្ហារិមអត់តាន់ផ្ទះស្អាតទេមែនទេញោមអញ្ចឹងមនុស្សយើងនៅក្នុងមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងមាន4ហ្នឹងយើងបំពាក់ឧបាទាយរូប24ញោមអើយយើងបំពាក់24ទៀតបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងកុំអីអត់ស្អាតចឹងទេយើងកើតជារូបមហាពុទ្ធរូបតែយើងអត់តាន់បំពាក់អីអត់តាន់បានដឹងស្អីទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងអភិធម្មលោកបញ្ជាក់ថាបំពាក់មហាឧបាទាយរូប24អត់ប្រាប់ថាអ្វីដែលឲ្យដឹងតាមទ្វារទាំង5កើតពីមហាពុទ្ធរូប4មហាពុទ្ធរូបហើយដឹងហ៎ហើយយល់ហ៎មហាពុទ្ធរូបមហាពុទ្ធអាមេបោកយល់ទេមហាពុទ្ធរូបមិនក៏ប្រពុតមិនថាមហាពុទ្ធធាតុទេរូបវាដឹងតាមភ្នែកយល់ទេមហាពុទ្ធរូបគឺរូបដែលមានលក្ខណៈជាមហាពុទ្ធយល់ទេកៅអីធំកៅអីខ្ពស់កៅអីវាខ្ពស់រូបមួយដែលមានលក្ខណៈជាមហាពុទ្ធរូបយល់ទេរូបគឺជាអ្វីៗដែលដឹងតាមទ្វារភ្នែកដឹងតាមទ្វារទាំង5ភូតទាំងអស់យល់ទេបណ្ណធាតុមិនរូបទេយល់អត់រូបគឺដឹងតាមទ្វារភ្នែកហេតុអីបានប្រពុតថាស្អីទាំងអស់កើតមកពីអាភូតទាំង5ដែលដឹងតាមទ្វារភ្នែកនោះហើយគិតមើលទៅក្លិនកើតមកពីអីក្លិនកើតមកពីរូបមន់ងាប់ទេមិនក្លិនក្លិនណាយល់ទេក្លិនហើយដឹងតាមច្រមុះមិនកើតមកពីអាមន់នោះមន់នោះរូបហ្នឹងយល់អត់ស្លេងឮភុំរូបមកគ្នាហើយឮស្លេងមកអូឡាត់មកគ្នាហើយឮស្លេងប៉ុន្តែស្លេងកើតមកពីរូបណាមហាភូតទៀតមហាភូតរូបទៀតអារូបទៀតយល់ទេរសជាតិបើអត់មានរូបទេអត់មានរបស់អីយកដាក់ទេរបស់ដែលឲ្យមើលឃើញយកទៅដាក់ទេហើយដឹងរសជាតិហ៎អញ្ចឹងកើតមកពីមហាភូតរូបណាអា4ហ្នឹងអាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងមហាភូតរូបយល់ទេកើតមកពីរូបដែលមានលក្ខណៈកើតមកពីកៅអីដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់កៅអីដែលមានលក្ខណៈធំរូបដែលមានលក្ខណៈភូតមហាភូតរូបយល់អត់មហាភូតរូប4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់អានោះមហាភូតយល់ទេអានោះឯអ្នកបង្កើតក្លិនណាអានោះឯអ្នកបង្កើតសលេងអានោះឯអ្នកបង្កើតផោតពៈអានោះឯមកប៉ះហ្នឹងរូបមកប៉ះហ្នឹងហើយបានវាឈឺបានវាស្រួល
chẳng mến mò hà phút tờ thiệt buôn này mò hà phút tờ rút vô ọt sấy đã hãy đăng tàng thuyết tàng pram nâng cát bơm máu pi mò hà phút tờ rút mò hà phút mơ khơi tàng phê tàng buôn không vô lại mò hà phút tờ rút hay roa ngay hay tờ xua bớt xuống ạ sấy cát máu pi mò hà phút tờ rút buôn này kia con chắc bắt đăng này đã hai thật đăng cứ vô ta vô lại con nơi con mía cọp nó cơm cắn cái đá vô lại cơm cắn cái đá hơi qua mau mía khang lơ nó tốc cháy mình cái bơ khang cơm nó tốc cháy bên này bên nông nó sâu tận nó vô lại bắt nó đăng đây hai chắc cái thằng anh như riêng mà bị na riêng mà bị hay sâu đó anh lư về chia pajia sangkara pajia viyen nang viyen na pajia ne meropang anh lư nó vô lại không biết na đại riêng mà bên nào đại bù riêng mà là riêng chạy hình chăm anh riêng ở chạy hình chăm đây vô lại pro anh chỉ viyen ta kết mình vô mình đăng đó sai viyen tê vô lại trong này hãy sakaya ta thấy ca vô thà cài chỉ luôn chẳng từ pa cài đến giờ rồi đã ánh to tập pa vinh nhiên chưa lấy vinh nhiên pra thuê tầng pram vô sát tập phút mahaphutru cái pi mahaphutru đó chưa lấy do tao về phía nó khúa ban việc khúa về đăng ca phân chưa lấy ông lê về hãy illusion hãy kết hưởng illusion chẳng bằng anh tha ông lên ấy vì mình nghe riêng thua ca tê phụ việc khoa bia hãy đấy mà khoa bia tham máu bị việc ập dồn mất nè việc ập dồn hơi đồn ta bia việc anh mẹ nà dồn thua đó anh mẹ nà dồn thua tay bạc cát bia mấy vô lấy tôi dồn sẵn ăn bạc cát bia nông vô lấy ông lê về hãy illusion á việc tha bom phòn phèn muối nè hay bom phòn phèn năng tiết đôi tham mà nữa ắt cái bật cò tê việc bom phòn dướng ao khơi tha cái bật cò bắn thành cái bật việc ắt cái bật cò tê việc bom phòn phèn năng à illusion việc tha phèn năng à bắn tay dướng mình mới bom phòn phèn chứ nè bom phòn rong cướp thuê bom phòn cướp thuê hỏi biết bom phòn á mình nơi ní ót cái bớt cái bà tê bắn tay về bom phòn ao dương khơi tha cái bớt cái bà đóไปเรื่องปัดót cái bớt bà tê haเรื่องปัดót cái bớt bà tê ót cái bớt bà thaปัดเยอะน้องótปัดติดอยู่ละจังตะโรปีน่ะปปทามหาพุทธรุงnhư lại Mahaphutru buôn Mahaphutru còn lư rú clip đăng thật đăng tam phê vậy pop tha can mau bị đăng tam phê nung tăng buôn nung như lại là chiếc đăng sờ lên khăn ấy nó can mau bị Mahaphutru nung chơi giang nữa hãy từ đó ông lên nát là vì chưa bà can bị mau Mahaphutru cái này hơi ta bộ prai mấy hạ sinh hay nó chủng cuốn nó bộ prai thà ru hơi bộ ông lê anh mình piện này rом vô lăn áo chân phấn này như vậy hai ấy ban bảo phật mình đã tham Mahaphutru thiết mấy cái lúc đã tà rút mấy cái ông đã tà rút như vậy rút cứ sải để đăng tam phía phía này ta bật thiết đăng tam phía tầng pram lúc mình đã thật thiết nông pro thiết xây nông can mà bị rung nữa can mà bị buồn không buồn á nẹp can khẩn muôn ngua bọ bàn thùng khẩn nọ khơi rung cái rung nẹp can khẩn rung nẹp can sờ lên bọc khné băng rung bọc khné lư xô lên phùng vừa lại trong can mà bị Mahaphutru cái như vậy
ហើយពុទ្ធដាក់ឲ្យច្បាស់ចេញតែងហែងភូតណាអនុមហាយល់ទេមហាភូតរូបមហាភូតហ្នឹងគុណនាមណាកៅអីវែងអាកៅអីនាមយល់ទេអាវែងគុណនាមបច្ចៈនៃឲ្យអាកៅអីនោះអារូបនោះនាមយល់ទេមហាភូតហ្នឹងគុណនាមមហាភូតរូបដែលមានលក្ខណៈមហាភូតកើតមកពីអរូបយល់ទេប៉ុន្តែអារូបដែលមហាភូតយល់ទេមហាភូតមកអានេះមហាភូតរូប4កម្លាំងដីធាតុទឹកដីទឹកភ្លើងខ្យល់នោះយល់ទេហើយមកកើតជាធាតុឲ្យហែកដឹងតាមទ្វារទាំង5ចឹងហើយមកឲ្យតកិច្ចគ្នាអីធំក្លិនអីមកដឹងតាមទ្វារទាំង5ទាំង4ទៀតដឹងតាមទ្វារទី1គឺភ្នែកអាភ្នែកហ្នឹងបង្កើតអា4ទៀតដឹងតាមទ្វារតិចក៏វារូបតកិច្ចគ្នានោះឡានបុកគ្នាផាំងយល់ទេឮសលេងអានោះងាប់ទៅរូបងាប់ទៅធំក្លិនរសជាតិក៏កើតចេញពីរូបដែរហើយស៊ីត្រីស៊ីក្តាមស៊ីអីទៅបានរសជាតិនោះកើតមកពីអមហាភូតរូបទាំង4នោះអញ្ចឹងវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5យកជាការពិតមិនបានទេយល់ទេត្រូវវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរហើយប្រើទ្វារខួរទៀតគឺវិលទៅមគ្គសិនណាផាសៈវេទនាឡើងទៅគិតផាសៈវេទនាឡើងទៅគិតបានវាតលតែយល់ធម៌ពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវអារម្មណ៍ទៅពលថាការពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងជាភូតរូបទេគ្មានបានកាយទេធុញនឿយណាយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដឹងអញ្ចឹងដល់ផាសៈមកវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងវានឿយណាយភ្លាមឡើងទៅគិតទ្វារខួរភ្លាមលែងតណ្ហាយល់ទេហើយបុត្រវង្សលះតណ្ហាដាច់តណ្ហាលះតណ្ហាជាស្អីតណ្ហាជាផ្លូវអារម្មណ៍ខុសហើយនេះផ្លូវឡើងទៅកាច់ជ្រុងជាវិជ័យតណ្ហានេះផ្លូវតណ្ហាហើយដល់ពេលផ្លូវត្រូវណាយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផាសៈវេទនាឡើងគិតនេះហើយផ្លូវនេះតណ្ហាហើយចុះដាច់